Karbing long azam namas council CM tuliram ronghang Assam CM aphan kachun ripon Probjen pen karlitang samla ronghang pi alama puthak CBI inquiry nang jila pen CM relief fund pen lak cap atangka ahem asor phan pi pajir pon pola pen karlitang somila ronghang pi amen pen school la pen akomlin sita me semar bipon po puta pachini. Big breaking news samila ronghang pi akes puthot lam klachilar thu kedam tangarni newspaper along kapaklang ke samila ronghang pi pregnant pu non posiname puthot newspaper along kapaklang kontu ke lage pregnant kali pusi paklang kontu lasi manghumi mela pusona putha koson si ilithum ahok petakang cyclong poputa karmeng long arat tatum ninje pon awar ki hatalong risonim so tum chelang rapet pen kalitang somila ronghang pi aphan justice ke hang pi pen armu chejeng patopon Oi dah. Betul lebih ni. Dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Hojna kara. Dukit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Hojna kara. Dukit dia. Ningduk piglo la ilitum kadu ka vengji sumila rong hang pi phalason ka bi igdet ke ningduk me patumi ani gang sampro platform malom manja kes aro la pen auto ke be katum chelang rapet pen kalitang somila ronghang pi aphan milor ke kai pisi justice ke hang Acha pini nang litum dak kacetong nang kok alam pedak patini ik jema. pinin litum dak kacetong lake ilitum angjir sumila rohang pi alang liphan lut hekning pamen pen geskar biang long pen nogao rohalong charli don lu heknangji pu lut hek bulote nonlom ke jontu janwar mate bibo phak ativi pu alang li chima thasi alang li lut hekning pu jate kar biang long khai phan alang lita kerap dun ni pajoy ni alang lu charli don lo pini ladak student asom bupelo jak jati tipu pelo dak do an pini ka manja hawar lo charli asom do an mate lo charli atum do an student atum do an anchi to don lo je litum pini ladak kajetong ke nilitum dak sumilaro hang pi phan jitu atumi postmortem report ke klang je alang li no pregnancy pusi alang li phan paje thang lo sida ladak nilitum ka chini kang tung bangke ladak bangke totally badak political dunta involved dudun mapu jazel hai ke paklang leji phan ili offensive pulo la bang la hai ke paklang kle la hai letra rasniti lalang litum kuriji bu bangke kuri leadership meji mapu si nilitum chunengri ala alang li phan ke bihek penta api apodum si nang litum channel hoi penta me anutin social media channel long sidame news channel long sidame ala api apo sidame thanglo jela dake 4 years lo alang li phan chingthum dam ko sita hem cheban long le tapi apodum phan jitu akacing thum dam hot bangke paripo alang li phan pachi dunlong lele si alang li phan thang bakbe pachi lot bolote alang li tum arlo pena phang name alang li tum han rep alang li phan rep lo
ala po ben aso la tum rep si non bangke la so aphan men pa dismiss le je phan se me kai dullo la si la so me kai dulong ben jong si la dak postmortem report long si pregnant bolote la dak ke all car biang long pe all india pe la ke ekdom highlight opo la si dak political issue dame la dak men pen papu political tum dame la political politis ke pathu ale tra politik ke pathu bangke men deep joy bang ma posini le tum ke doubt lo 100% doubt lo lan vele le Chanali chen nilitum manang thanik jima la non ilitum karbiang long kachari boma CMEM pen MLA MSC katuka vedok aphananta mane la so bangphu la sumila rong hangpi phan apran ke ndera bangphu phan kosonsi ahok pera kangsai ke long mi la so padak nangli kaninge kang tungdoma dili ke kaninge kang tung bang elan lo alang le tum la politika la alidara tum do ans dame justice pitake de jima bu bang CBI inquiry anutinda donangi pusi hang ta CBI inquiry da doima avema la bang sinli tum ke daud lo ta anutin akarbi anutin dak jati ji bupe anu all karbi ang long all Assam all India ta anutin na chini jela ke rape law pregnant law la pen ke alang li phan jate mege kai bangke lage alang li tum apap dolo besi mekai pensi alang li phan ke ender le la pen dak political tum stame la son dip dun thiti bang si ni tum la son si mantha dip dun thiti bu bang si mantha ako jong si dip dun thiti blote dak penang ana dim bang ke mechu du ji ma pusi ni tum daud ade jongsi la sumila rong hangpi phan ahok pera kangsai long lepote nangli tum further mane katesong ya phan dama thaboma nilitum ke sumila rong hangpi aisu chot dakalilo nilitum anutin banda epil je nilitum ke anutin banda chuning rilo epil lo anutin stame thur jok pen alang litum han CBI inquiry donangji pamen pen nilitum thur jok pen all kar bang long all Assam thur jok pen nilitum protest ji laben la so aisu ateng long aston ateng ason si hem pheka phan sitame anutin da thur jok gi pusi nilitum along dak risoi jang sun tam me dulo laben anutin stame thur jok nang pusi pulo la son thur jok pulote hem pheka kelong le deji phan ke ining mase abe la pen long si la son thur pak pulote hur noji central government men ta alom so ben si litum han tok ta na han deji ma pusi ni libang ni ngalo ta matha do nili palong kese la pen all nili youth association na tum chalang rapet pen amu chejeng pado ponsi karlitang sumla rohang pi pan justice ke hangpi We want justice! We want justice! We want justice! Jawa, tadi itu march bangke, landak pen dampo dongpen aku pu dang. সেই প্ৰচেছনটো আমিৰ কোনো কথাত নহয় যে বিগত দিন যাতে সুমিলা ৰংহাংপিক এখেতক দুজন দেউতাক আৰু পুত্ৰয়ে এখেতক অন্যায় কৰি এখেতক জুই জ্বলাই দিয়া হৈছে সেই কথালৈ আমাৰ সকলো আমাৰ নিলিপ ছাত্ৰ সন্থা দুখিত গতিকে আমি এতে সোশ্যাল মিডিয়াত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যাতে সেইজনী যোনে হত্যা কৰিছে এই হত্যাকাণ্ডই আমি উচিত শাস্তি দিবলৈ কাৰণে আইন মতে তাক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই আইন ব্যৱস্থাটো যেনেকুৱা আমি অসমবাসীক অসমীয়াৰ কাৰণে কোৱা নহয় আৰু অসমবাসীৰ কাৰণে নহয় যোনে কালপ্ৰিট কৰিছে সেইজনক এখেতক আমি মানে এইটো ব্যৱস্থা লোৱাটো আইন মতে আৰু আমাৰ যোনে এইটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ inhuman act of Nayan Moni Porthakur and Prakash Chandra Porthakur, who have murdered our 12 years old sister Sumila Ronghangpi. She was a 12 Anjaman so sport association powerhouse atring jang thu keroi pon bam agari la pen samti keroi pon na motor kache tonga jok adimalong amat inut aphan meju pondet Patumi perpai kreisi malam volong ko majia long riso jang tum chalang rapet pen armu chejeng padu ponsi kalitang sumila rohang pia pan ahok petakang sai palong dia pan kache song pipon padu Amar Nabi Purong.